Biyag ti tao. May bayan kayo manan iti baro nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Ngam sakbay na hello kini Desirian Amoyan iti Taiwan from Emma Cardenas iti Hong Kong. Ni Leonora Bautista kan ti Dakanay family manipod kan ni Faye. Katitayin tayo nga rudendanggan ti episode 345. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laeng ag Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaeng no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit je tao, edi iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayat kan ka, George. Sipud pay ide, awan ti denggam asaw. Ide pay, ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali, ngam anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon na jay manang. Nadakalan da piya kan Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia, ni Mot Vincent, 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maadani ti kas niya sakit manang. Day tatibiyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi itatatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak ti trabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado amarigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatib ker. Uray anya pa'y apanubog ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Nabanluga ka nagtrabaho iti kalman. Isa naaldaw anak. Okay laang tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur urayan ni Vincent iti kusina. Inapoy sa lang mati ka ng tayo anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang ha. Ni, apay day ta kwarta tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wano base. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na na? Nakababain mat. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay dayta. Tulungan kayaw tanasingad agayam ko day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padason ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsatyaw. Bak nang dayjay, saan ka day? Kabalak pa imat, nana. Atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya ko maitalay lani. Kumusta mo't nga tada Uncle George si Jay? Ay, jakam mo Awan ka di ti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga din na denggan no damay bagakan kwa na. Kasanumot ngamin, Mami.
Tilaangan napasamak iti asawa na tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laeng anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akasta ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes. Saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, tapabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo abuludan dagita. Saan na? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumulang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. Adamit sapatos kan barabado yu tatang. Saan ko ako kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. O sarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yung sigurado na ito tatang. Agyaman anak ko. Ungayam tatang. Nung makagraduar ni manang Pia, di agadal tumat iti sentraw. Kapilitan anak ko. Awan pagpilyan tayo awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ipanagadal ko tatang. Iti anya po, anak ko. No agkuleyo ni manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Delia na ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababainan no maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kumata dumteng day tang aldaw kat kabaulak mo ti tumulong. Ay na, maragsakan unay ti kasta akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kinimanang Pia itatatang. Uwan, anak. Nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan nga ruda na mapanigi garden itatatang? Saan pa, anak ko? Inton bigatan. Agbati ka dito balay, tagdalos ka. Tatang, agan-anod kayo kinimanang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga asidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti apo, ang damat, nana. Iso na lang, 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal iti sentro. Uwan nga ron. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nang ronak at agkulehiyo ni Vincent inton sumarono atawan. Manuatawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalad ang amin iti inada na. Imalada kada kayo adwa Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabatan ni Pia tinatangkan kwarta nga ipawit ko. Sayang amin no aglodak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre ko, tilod mo. Sana, nana. Adubat tanti na ilibriyo ka na kami. Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan ada tayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia, anak ko. Kumusta ka ditan?
Nasaya atak mutlat ta tatang. Naala kong timpaw ityo anatang. Ano sama? Nateng kan 5,000 lang tinaypawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti nateng. Dakulan day di abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na iti amom tagtipid anak. Wen tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na yanak ko. Ala, agpakada akon, tadapay naskan nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Ba, yanak ko. Api akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, tagpasentrutan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo manang piya. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawon laang mat ti kuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugi ak iti mula ka nateng. Nababati presyo at tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti tanlo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbagabigat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapol mo? Imayak tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakati natin. Umutang ako mapa iti usaran na iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumot lang nga pa man na makabawi ak iti lugik manang. Di ka madanagan, tabayadak matlaeng. No imbagak nga awan. Awan. Pinilim ti kastabiyag. Iso atak daram. Uncle George, mabit lang. Eh, si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun, no, at dapat kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, Uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak tulatan no adda kasapulan nyo, Oh, agyaman ak manan kaanakan. Apay akas diti pa nagsasauyo iti kabsat yu, Mami. Wala. Tano aday bagakan ko anay di. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call teropa na. Ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kuno balo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, Mami. Lasana na saya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu matitulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan ti tulong da? Isu asika. Di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman nak ta pinabuludan ni tatang iti kwarta.
Saan abulod dayjay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan di tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Laylani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di da kiramraman. Saan man na natangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan nyo, piya ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan manang. Ay na, nailot nga agpaiso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita manang. Oh, dandanikan aggraduar iti kolehiyo, ading ko. Uwan nga rod manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan time may ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Jak kumanaamuan, ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Angam, kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam ka. Sa dino manon tinagapwam sika, Laylani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakas ayan rumuarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kun allowance da. Ay na, Laylani aya, awan ti denggamasao. Di mo't kunak, adi mo tulungan ti kakasta klase ti tattao nga mga tararamidam. Mami, nuyimot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Laylani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramidin nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangyagak itinatang anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries dito eh. Nangalan nyo iti inggatang yaw. Inted ni manang Laylani dagita tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo dito eh. Uwan tatang. Idi naamuan na tayan mi. Masansan mo ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kastama ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga rod tatang. Mababainak nga rodon. Tanaga dun tinait itid na. Dakkel ti utang tayo anaimbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kada iti graduation ko manang Laylani? Wen, piya ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yu manang. Ken, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo lang unay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo.
mami. Graduation ni Pia inton Martes. Mapanak. Atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang tidengdeng gamasao. Anya la unay ayati pagsaksakitan tinakam yo kan ni Uncle George. Apay adi yumot la maaramid ti tumulong ken kuana. Amo yumot abalo ni Uncle, mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Hagingga ka di ita? Kat nasakit tinakam yo kan ni auntie? Ti asawa na? Ni Auntie Grace, a pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo't malas iti biyagda. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George kan Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, mami? Apay basol na ka di? Ah, Da kayo kumati numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, mami. Agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat gura mo't ngamin ti linaon ti ulo yo. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimag kan laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobata kun dito'y balay, ading ko. Paumaya kun dita. Adi ti chay. Ijay silid samot ni mami tinagapunta dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidig tayo ni di ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Lailani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan Pia ading ko. Hadahag dito yung hospital. Intaray ko ni mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga gingga ita? Manang, lumaban ka. Kabalam na ita. Ado kami amang ipatpatagkan ka. Agkararag ka. Agluluwa ni auntie. Tatang. Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatag da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni mami. Awanan ni mami, uncle. Wan garod ka na ka. Anyangay, awan maaramidan tayo ah. Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, uncle. Kitawag ko maano mabalin. Ije balayan ti pag naudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat na kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa uncle. Ala, mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi, iti kinaimbag mo ka na kami. Aginggat kabaalam ti tumulong aramidam. Taure kasano ti kinabaknang mo, demon tumaytugot dayta ititanam mo. Alagagayam di tan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Thank you manan iti panagbuyak ken panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Thank you kanayon iti panang supsupport tayo kadag iti drama tayo biag ti tao ken manang biyanang. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Ajena Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode, makablaw mamampa ni Nida Nieveres, Lisa Duldulaw, kaniren Collado from San Manuel, Pangasinan. Kaya titain tayo nga rudendenggan ti episode 343. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya ka mutan, Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Isong batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpampanunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nanang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan, diyak kaya ta makitkita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan. Sige, mapana ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Linarang mo ngay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabaalak mat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Ngun lolo. Ngam basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit labanag. Ungtan nakan adagaos. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padakkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti aramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ore awan dagas nga aramidem na ungtam latabay. Kasta ka de ti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taada ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaan? When taterno nga ron ti ginatang ko. Ti ko nati aglakla ko, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasot unay ti anak mo, Belinda. Ne, apayakas ta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan di trato na kanya Abner nga anak na. Ung-ungtan kan bugbugkawan na. Masya nakuray makakitkita kanya Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamo ti Jack kayat ka ni manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na itikas jay nga aramiden na. Ay, kanya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang
Mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay kasari tayo pa'y nga muna ang tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kunti mang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po ni J School me. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at apno maragsakan ni nanang mo. Lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiyan, anang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Mag-enroll ako ninto na maya pa nagsisirag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro, nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtuton, Abner. Palubusan na kumangagadal, nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak kumanag iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agda pag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangit kabayatan ti panagsibog na di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot nagbalin na naulpit iti anak mo ah. Apay aya tatang, anya man yung timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nang binugkawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapon no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti manggagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, hanyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, ah? Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, ah? Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adagan ka, ah? No kaya't mo ti mapanitayan niyan ti Belinda. Di mapang ka? Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong nagrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong. Agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay makam mo kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner ka anakan? Nasayat matan ti Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple laeng ti panagbiag mi dito'y kaanakan.
Okay lang, ti. Kaya't kumati makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo. Desidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agi na nakapay nga rod Taagluto ak iti pangrabyan tayo kanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga agenroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kamin to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenroll yo, sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak tay nga minaalat itangdan ko ket. Ni tatang mumut, awan mo't na ipawit na. Okay laang, nanang. Saan kami mat nga agap-apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen, nanang. Adto para ken ka, Abner. Anya day tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, ti. Tinapatag, ada may suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na gito yan, ti. Ket agyaman ako na Sige. Mudtoy nga roden ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Wala ta nasingpat ni nanang mukin ka. Agtalo bulan kun dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninong tanda ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di aswit ni nanang mo kan ka? Kanahin nga gunget. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amam kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpat at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag iti bugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray paminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Nila, adakin ka. No orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain, tao may kayo mo't iliwan Ayan nagit pukok nga Dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner, iti poder mo, anak ko. Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadakdakamat na ken ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo't sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito.
Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Unayan ni Manang, makatawanan ni Abner dito'y balay, ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ko ni Manang mo anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala ko mataawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Naitutilistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika nga'y Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Wadan ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yo kanya. Ure ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a-deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasantiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Addamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasakti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mat. Kabaalam day ta. Sapay la ko Tapno makasubali takmat kadagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat na nanang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa. Kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka. Kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti maysa nga ina, babaan ka ni Ante Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan ti napalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangag ti may papanken kuana, Ante Belinda. Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itan niyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo't tante. Talaga nga awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumat siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tante. Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko kat da kayo matinang paadal kanyak. Karang iti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josepa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ni interesado amapan. At niya kakaday. Mano natawon tinaglabas, kasta kalata. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkarkin ko ana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensya ka. Sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Ante Belinda. Umayman wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Di ka kumaagimulay ti sakit tinakam iti inamoy. Santay man na pagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo. Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na.
Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala lolo. Pakaragsakak na ita. Oh, anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka met. Oh, naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, auntie. Padasak ti ag-apply. No mapagasatak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa nga agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tatno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday takan ka, kaanakan. Pasensya kayo, auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagitan, Abner kaanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Uwan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner Apok. Kaya't kayo asorpresaan, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay, naibos sa ti kwarta mon, Apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay, kit. Agyaman ak nga ron, Apok. Ne, ladawan ko matin display yo iti asi nagtiri daw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man tatang. Nay, Jose pa anak ka. Sumar ka. Agyaman na tatang. Papayakala at ti panagkutong mo. Diyak nga rod mo tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka Wunto, no adan to kwarta tatang. Ni, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan at lamaw. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana. Awan sa amot ti patig ko iti anak ko tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Idi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang, No imparignam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik na na. Taiso ti nakariknaan na iti pamatag. So, di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni Antina ngam sika nga inana. maya twin display aladawan nyo iti salas yu ading. Abom ka day, manang.
Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, naka-display aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo ako, alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo't, ije balayong. Saanan ading ko? Kinapudno na. Masaksakita na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel, tinagkurangam ken kuana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramidag ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagi tinagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken kaading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Iso nga iparik na tayo ti pamateg kadag iti anak tayo manang. Tanoan niya ti mula tayo kadakwada. Iso matlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga umasidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Oh, Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amok analadawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapo iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapauyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang aken ka anak ko. ala. Gusto na lang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Kaya aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumba nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat. No nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko awan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Namin, kamod dyan na. Nangit kumatlangan dahi ta kada kayo.
nga ipatpatikdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko. Kadagiti naganak, di mo namnamaan, ti ipaay ti anak mo alailokan ka, no di ka mat nagbalin nasayaat, wenno nalailokan kwa na bayat ti panagdakkel na. Iso di mo mapabasol ti anak mo no adayo tirik nanakan ka, tawam mat pamatag nga impariknam kan kwa na. Kadagiti mat anak, uray ka sano ti nagkurangan dagiti naganak, ipatag tayo lagtaida, nakasta ti bilin ti Diyos ana marswa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kayo amin, ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Makablawang pay ni Mimi Dupaya, Marita Kokya, Lilibeth Contillo kini Adela Vergara. Kaya ti tayong tengaro din denggan ti episode 344. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ti cellphone mo akana yung tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka, Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda nga siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasao ni nanang. Kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siya. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ti dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka nga ron. Di ka agbanbannog Agi na nakamat. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung mati may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak kaw? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag kaw. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim sama Ninanang mat. pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak kaw. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay di kagsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang.
Dinan kabaalan nga ited dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasi manak ko. Di ka gararami diti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasit mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na. Ang amjak mo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay, dahil tatadyak mo, manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog, manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amunday ta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasano nga ro dagiti anak tan no kasta ka minda? Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakadipay aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak lang. Bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni nanang? Daka mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga napan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan. Ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Mort sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumot lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukat nan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Nagyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo, anak ko.
Wan nga rod tatang. Ita, koleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo, ha? Wan tatang, di kay madanagan. Awan pa'y ti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakas no makirelasyon ka? Hanggang priority lata kumati panagadal mo, anak. Pagyamanak, ta sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, ay, tsak amo no anyan tinagpanagak. Pat-pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mat, anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayo matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamaan tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdandan nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit ka ngaminan? Iso siguro timay sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo. Diyakon naman di panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko nakalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lola da. Diyak nga rod amo, no, kasano ti panangibagak ka nakwana. Ading ko, biglamat nga minti ipupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day naging inistorya kami iti tersenak. Sa payawan kontak tayo ka ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ores siyak. Jakmat namnamain na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagtagsan unay tirik nagtatang.
Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ni Nanang makaawit nga tatang. Dahil ti Jack Amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud dayjay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko nakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kankuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di yo kumaguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, tatang. Isa na laeng tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo lang unit ang bestida, manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto magti sumaruno nga agradwa, rading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan dayjay. Owen nga rodanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor, timang kita kenkwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko akit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kay madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga.
Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdantan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. At ang sabali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akong taken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. O kat kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no dayta, Mare? Nakapagturpos kan nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin a graduar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud a balayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan, auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko makastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito eh. Awanan ti sublen nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri. Lea. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yu. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot tan bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot tan nobyok. Anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti aduan agkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, nana? Anak ko. Kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin ka ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makigiddan kamin iti nobyok, Manang. Ay sige, sikalata ah. Sika ngay, nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan ah.
Di kay madanagan nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiyak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Ada matan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak da ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amo no anya ti pagturungan ti biag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan tayo pa iti mamin ribo adaras, tapno di tayo tulumdaang iti kamaudyanan. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.